Салам достор. Бүгін біз қайрадан сіздерге немес суналарды көрсетуді улантабыз. Бұл бүгін 2019 жылдың 14 сентябрь. Бүгін екінші чыгарылышты баштайбыз. Біздің видеоны аяғына чейин көріп, лайк басып қойғанды ұмытпаңыздар. Бұл жерде базарда өзгөчө 36 кузовундағы BMW базарға шығыптыр. Көптен бері мында базарда жоқ болчу. Қараңыздар, күшті. Ушул 36 кузовундағы BMW-ні сіздерге көрсетумен баштайбыз. Жылы 97 коробка механика, объем 3. Қосымша маалыматтарды айта кетсек, климат контроль, электропакет бар деп жазып тұр. $5500. 0793 93 98. Можно телефон? На YouTube снимаешь, да? Golf 4 универсал. Жашыл түсті. Жылы 2001. 2 күп. $3500. 0555 86 67 60. Passat B5, жылы 98 объем 1.6 коробка автомат, пробег 312 000 км жүріп тұр. $3000 соғып жатыр. 0704 68 57 61. Транзит номерде С4, жылы 93, объем 2.6, басы 180 000 сом, 0705 88 25 28. Opel Vectra универсал, жылы 2000, пробег оригиналда жазып тұр, 2 объем, 230 000 сом, родной краска, 0554 42 11 94. 42 11 91 екен баяғы номері. Opel Frontera, жылы 2004, объем 2.4, дизель, $4700, 0555, номері 0555 41 79 27. Mitsubishi Space Star
жылы 2004, объем 1.8, 170 миң сом, 0222 78 59 03. Багажник орнатылған. С4, жылы 91, объем 2.3. Расход 100-на 10 деп жазып, центральный замок, обогрев сиденья деп, 215 миң сом, 0706 96 08 96. Not aldırıp gör, haydap gör degende. Zınk. Ot aldırıp göreyim. Böyle saattayla şuray. Урматтуу көрөрмандар, бул унаанын ээси менен биз сүйлөштүк. Бул отурган багасы 210 миң сом дейт. Оформление сразу. Оформление сразу кылып бересиз. 39 көзөв BMW, жылы 2002, объем 3, коробка автомат, $5500, 0550 37 33 32. Коробкасы автомат. Салондор отуручу кожун экен, кара түстө. Мультирул. Пробегге азыр жакшы көрүнбөй атат. Салонду көрүп коюңуздар. Бренд деп тұрады. Қараша. Golf 3, жылы 93, объем 1.8 моно, $2500, 0704 68 57 51. Пробег 203 миң километр жүргөн. Универсал Golf 3. Toyota Corolla 2003, объем 1.4, $5000, 0711 20 77. Тоқсан тоғызынчы жылы чыккан 2.8 объемда Audi A6 коробкасы автомат. Соңга эсептегенде 240 миң сом, долларга $3450, 0553 03 55 36. Канчага бересиң байка? Сөйлешебиз. Канча болду? Токтой турган багасы. 220. 220 миң сом. BMW 525, 34 көзөв. Базардагы эң алдыңкы BMW-лардын бирөөсү. Базарга чыгыптыр, көрүңүздөр. Жылы 95, объем 2.5, коробкасы автомат, японец, $4500, 0555 25 0045.
Базарда баға сіздер іздеп жүрген өте 100-ден өте обалы жақшы мына базарға шығып тұр. Транзит номерді жылы 89 объем 1.8 $2500 0705 02 12 57. Mercedes-Benz 320 жылы 95 пробег 267 000 км жүрген коробка автомат. 220 000 сом екендігін еске алып қойыңыздар. Коробкасы автомат 0706 62 82 52. Сертификация ТЮФ накладывает некие ограничения. Не смотрится Сколько будет окончательно? смотрится отлично. 210. Учитывая, что вы 210 000 сом. Урматтуу көрөрмандар, биздин каналыбыздын катталуучулары, алыскы жактан көрүп жаткан мекендаштар, биздин экинчи чыгарышыбыз да аягына чыкты. Видео жаккан болсо сөзсүз түрдө лайк басып коюңуздар. Кийинки чыгарышка чейин көрүшкөнчө.